Ya Promete el nuevo elegido alcalde de la ciudad, María Isabel Climaco, que no hay el quien puede dictar con él en su trabajo el momento, ay asumía él en su puesto. Este es su contestación na mga istorya kita man kalayat, que puede lang con él dicta el otro mga persona na su trabajo. Solamente con el mga vivientes lang según él tiene responsabilidad, que niya dale con él el mandato para manejar con el gobierno local. Alcalde del ciudad, ¿ustedes va a querer dicta con ustedes? Siyempre hindi. Como una esposa, una mujer tablayo, we should never allow ourselves to be degraded by men. Now, it is the brand of style que address kita dicta mo ustedes mirada dictada, pero para conmigo, necesita kita trabajar buenamente por medio de consultación. Pero según kong Climaco, hindi daw ele asa de menos con mga gente, quien tamira ele puede con ele ayuda manejar en buenamente con el gobierno local. Esta es la razón si por qué hay establece ele un consultative type of governance na ciudad. Hay consulta según ele una na diferentes sector antes sa desisyon acerca ng mga asunto concerning na mejoramiento del ciudad de Zamboanga. Hindi daw ele puede quedar un efectivo líder del ciudad sin el soporta del diferentes sector. CEOs ang nagkatunan pa dahil mga barangay, ita-konsulta ko ng mga kapitan. And what will I think be a mark that I've always practiced in governance is consultation. And that will really be seen not only in the way I will deal with the barangay officials, not only in the way that I deal with the national government, but most importantly this time, the city government of Zamboanga. And I am like to tell all the government employees that we value family and we will become one family this time. And of course, we recognize the support of our two representatives from the 1st and 2nd districts and the Sangguniang. Incluido según su prioridad, maskin antes pa man, amo el asunto de seguridad, limpieza y manada pa. Quiero también daw ele hacer con el Zamboanga como un lugar librado para na mga bata, siendo tasinti ele que tiene el responsabilidad con este mga bata. Pero durante su primer 100 días na City Hall, este según el cosa ele una hace. I think the DILG has a kit for all local chief executives serving their first term to comply with, because there are necessary requirements. Maybe you're talking about the long requirements of the office of the congressman in asking for social services. We cannot evade these requirements because this is what government mandates us, and we try to cut them down, but as local chief of executive, I will have to function muna. I'll turn over this mga signing of documentation, who will be the person who will sign, for example, el diaton mga diferente mga documentos in terms of salario, in terms of taxes, in terms of legislation. All these have to be considered. So that 100-day period will be given as an orientation by the DILG, of which we have to have a checklist of compliance. Iasegura si Climaco que maskin un mujer lang ele, pero capaz ele para impone mga leyes contra con aquellos quien ta viola con este. Marisita Mayo, Dateline, Zamboanga.